Mutongeri wa Baraka imbungene ya kaunti ya Meru na munini wa speaker ndene ya bunge umwendali ni baurite Rwang'iri wa Thikeri wekira mpine mu bunge wa Manyata gitonga mukonji wakiwa no kunjira andwa mwambiriro nayo kiumeki ni kumire andwa atika biashara ba Meru na bambere thokone ya Siagagondwera yatire baingi ba biashara baita la asara nyuma ya biashara chio kuthirikithu na baingi kuthira betiwa na ngurario kaite no kwa MC wa Kithimo ndithile na kathite ngavana Meru mutuma twethinge no tuba kuliungira biashara bau utugikare na utwachikinya ni MC wa Kithimo Ndithiro kathite tagarira ngabana wa Meru mutuma twethingia aregoro arariongere entereche cia Kagwembu arakwithite ukujiri makarika ja Embu na Meru kwithira bakirwa gatigati kaona winyangia bunene bwa kujirwa muno biashara ne ciao migambo era ithirite kigwato mbaru ni bamwe batongereja Meru bakiugo mukenya ati kumakani umite entereriku na bati kwithira no uruba kuthithia biashara antu onthe kiri mongo juju jwa Kenya na kaomba kumiti antu ba Meru so ingwanda chokere ngavana nkabo nyingi mno na mwere thank you no ntubwa initiative no ndo leaders they are there kana bambo kari antu bao. I want to request our good friends kuma rotero Siakago endapo kathithiria Meru nyama bumenye investment babwe mukayo enu bwendagia yutubutethagia yutumbo butethia butena antu baburira inkobera na baibatige kuthenia antu betu no muntu enaki ya kuritira biashara arabwirite kuritira ya kurima munda arabwirite kurimira no twinthe turi antu ba Kenya kingia Meru barabara entereche Embu ni boritwe kwebana na siasa cha matura jana Embu buru mantu ya siasa cia Embu borekane ayo kenda tuminyake siasa bukuurirwa kana ni mantu yangi yayo kana ni indo cia kibiashara wakuongera MC wa njia mwendali na MC 3 ni borotete mubunge wa mbere no thigitonga mukonji ni kiria bakuwa ni wewithirite akiunjira antu ba Embu bethira bakirwa na Meru na ndi bakiuria andu angicho nthe chokaria kwithira chikejukiria mukonji tagarera kiwatho bakiuga na batiko gwato na kurita report kirwangirwa DCI other incitement yembe kugete antu ba Embu pikipiki iriyo pikipiki chejwa iyeta kwendwa Meru na euni incitement yembe no ndo mwashima mukonji to amuri na market ya pikipiki ire ndene ya Meru ekwende pikipiki cha wamba atitwaelesa abatiri ku record statement na mpwe sana na ka arrested answer to those queries au MBIC akinsite nokethwa kwe bonda ako meici ya Embu yeta kwendwa Meru na batiri kwithwa reportite kibitengo bya police utumia kuwa police bakamate ya Meru bete hapo muthie MC arino rite kiama kia DCP guchumeria na kuga mukonji najo kirwetagaria akiwa kiama iki gitajite kireta ndwa gatigati ka Meru na Embu kwithwa wiki rally a campaign rally na wikirete nguocia kiama kia DCP we incite community against community ingi report rande tosha weru rea kwa rietwa ni mutuge kare.